Timbagal daw mo, sir. Oh, ma'am, apain niyo din may... Titingal daw, ma'am, apain niyo din may paay may. Kuanak ko mo, sir. Nag-interview O, interview man rin anyamin datan, ma'am. Ayuda ati, sir. Ay, ayuda man rin. Baka awang main datan, palpak main datan ayudan, ma'am. 5,000 ati, sir. Ay, 5,000. So nga, dapat, sir. Ang gakilbit gaya, ma'am. Mingaro, dakil sungor, dapat nga ibagam jupid mo, sir. Tano, kastaki, maalam ati 5,000. Baka nung makuanak maindan, ma'am. Manamin man, sakit lanakim ko no kwa. Para kada gitay ko, dahi, sir. Gitay, ano ti dagdagana. Ay, di dati dagana. Win, Para sir. ka di dagana. Kita dagak, ma'am, ah. Anyanagan mo, sir, nga rod. Kwa Rodelio, ma'am. Rodelio. Rodelio. Mantawin mo, sir. 37 in, ma'am, ah. 37. Hmm. Mano nga ektarya ti sir? Ti dagam. Ay, basit lang, ma'am. 1/4 lang ka kuha lang mig namin. 1/4 lang. Win 1/4 nagbasit, ma'am. Ang kami aros sa kami pagbiagin, ma'am. Ay, ti kabasit lang. Apay, awal natin nyo. Awat ti naganak mo idin nga sir. At da, ma'am, ano, ligay kakabsat ko. Ay, kas jay. Nadaktil din nyawat dahang nga pantay, ngay. Mga pantay. Win nga pantay ti pinagyawat dati daga. Kaasi kami nga sir, Win. Sana nga detan ngay. O. Bigay kay kayat da lang. Iso ti kuha ni ka na nalawa. Ay, kas jay. Mas timpi man ang nagbasin nyawat da. Kurang pa nga biyag ti pamilyak dyan. Ikas na atang aram din sir. Nga basit ti dagan nga pagbibiyagan nyo nga. Nga ti trabaho ngay. Awan, ma'am. Atala ti dagam 1/4 lang. Win nga rin, ma'am, 1/4 lang. Apay, anyaman ti kabasit na. Basit lang talaga yung nyawat daw, ma'am. Yung mabaling ko. Apay mano ti dagdaga. Ay, ti kakabsat mo sir. Ay nalalawa dahil sa gidwa hektaryada. Mas jay, apay si kagar na idumduma. Dapat talo kami. Dapat talo. Dapat ang loops, jay. Si ka lang arti kwa. Iman ka nga mit sir, Abay para niya kami ng ayuda mo. Para kadagi ado ti dagdaga na ati sir. Ado dagana. Okay, abahan na ormalad ta, ma'am. Sir, tati kwami itoy. Agitay naaagom ti daga lang. Di pwede may nga ikan, ti ayuda. Ay, agi naagom daga. Win, Nya, naagom ti daga. So nga ka nakapasama hindi ti sir. Kasanong orde itoy ngay. ay naagom nagbit, ma'am. Imbagam na tayo sir nga 1/4 lang ti daga. Kung kuna la niyo, ma'am, pero sakti kaaguman dito. Sir, bagamon Sayang ati sir, Nyamit han, Sayang ma'am. ati ni sir. Alak. Sir, madi. Check, ma'am. Talo hektaryo pat pa amam ti agom ko daga. Sir, ta. Amin nga makita ki kanyak. Sir, ta. Imbagamon nga Nyamitin ko, mo. sir. Nga na 1/4 lang ti dagam. Kit deta lang ti kunang nga inyawat ti amam. Han, ma'am, naagom na ti daga, ma'am. Amin. Sir, nga mabaliwan atin, sir. Kasano ngay? Kuna amit tatay, sir, para kadagi dyan nalalawa. Dagana detoy. Nun niya di makita niyo batak dagak aja, ma'am. Ay, nga rin, sir, nga Nyamitin. mabalin. So nga, atamanin, sir, ang kamanin nakapasan, kasano ngay? Nyamit Sumit atang, lang ma'am. nga, kamakapaspasa ti, sir, ta, kanayon nga pudlo ti bagbagam, sir. Sakti kaaguman, ma'am. Promise, ma'am. Sak talaga. Sayang, pamit atin ni sir, Makiap apa nakpwede banggit dagdaga. Sige, sir, Kanayon na makiapa, ma'am. Di banggit dagdaga. Hanin, sir, nga, mabalin Nyamit na, din, ma'am. baliwan atin, sir, sayang. Sayang, pamit atin, sir. Kanayon Sige, sir, Kanayon nagpay papabarangay ti kokit. Banggit ti dagdaga. Naagum na, nakitidik ka nin.